Yes, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bacu mudukurikiye hano ku Ibendera TV. Ikaze muri uyu munsi mushya, ikaze kandi makuru yo ku Ibendera TV. Uyu munsi turi kuwa gatanu tariki 3 z'ukwezi kwa 10 muri uyu mwaka wa 2025. Twinjiye makuru yo muri uru rukerera na makuru agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wogiye kujya mu kazi, wogiye mu zindi gahunda, nyemerera tubanze dusangire amakuru aramutse mbere gatoya cyane. Aya makuru turaza kubabwira ko muri teritwari ya Rucuru hongeye kuvugwa igitero ku musozi wa Kishishe, narwanye ibintare za Sarambwe bongeye kugabwaho ibitero muri uru rukerera. Turababwira kandi ko muri teritwari ya Warikare naho hagabwe ibitero ku musozi wa Boreusa. Abarwanyi ba Wazalendo ababyutse bisize insenda batangira rero kwahuranya amasasu aha ku birindiro by'abarwanyi b'umutwe wa 23 biherereye Boreusa. Muri Masisi kandi turaza kugaruka ku mirwano yaramukiye ku musozi wa Katare. Iyi mirwano ikaba abivugwa yuko imaze kugwamo aba Wazalendo abagera kuri 3, nubwo kandi bivugwa gutya iyi mirwano ngo irakomeje. Ibi uraza kubisobanukirwa hano mu mujyi wa Uvira. Abacanshuro bamaze kugera muri uyu mujyi, ese ibyabo bimeze gute? Ibi nabyo uraza kubisobanukirwa hano ku Ibendera TV. Dore ko indege zaba deployinze ku munsi w'ejo aho zaturutse hamaze kumenyekana. Muri teritwari ya Warikare kandi turaza kugaruka ku masasu yumvikanye i Boreusa kubera ibisasu bya drone na FARDC. Na masasu akomeye cyane rero yongeye kumvikana ahangaha. Ibi uraza kubisobanukirwa byose ku buryo burambuye. Turaza kandi ubwo nanone kongera tubajyane ku mirongo y'urugamba, tubabwire yuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umwana wo ku ishuri yaturikanwe na grenade i Kinshasa, abanyeshuri benshi barakomereka. Ibi nabyo turaza kubirebera hamwe. Turaza kandi kubabwira yuko muri turi abantu bagera kuri 14 bose bahungiye iro bishwe n'igitero cya Kodeko Ijugu. Ni inkuru y'akababaro n'agahinda ikomeye kandi ibabaje, aho abantu bangana gutya bapfuye ari ibintu bikomeye cyane. Muri Masisi turaza no kubabwira kandi kubijyanye n'inkuru y'umukozi w'ivuriro wishwe arashwe n'abantu bitwaje intwaro, kugeza ubu ngubu aramenyekana. Ngibyo ibyo tugiye gusangira rero hano ku Ibendera TV muri aya makuru yo muri uru rukerera. Nongeye kubaha ikaze mwese, ariko nongera kukwibutsa ngo urebe neza niba waramaze gukora subscribe. Niba waramaze kubikora nabwo ushobora kutongera kuhakora, kubera ko uramutse uhakoze ubwo subscribe wakoze waba uyivanyeho. Ikindi nabasaba muri uku kwezi kwa 10 ndifuza yuko tugira umuhigo wo kuzasangiza inkuru abantu nibura ku kwezi ukazagusoza hari abantu bagera kuri 7-10 wasangije aya makuru. Ibyo ni byiza cyane. Reka rero ibintu tubigenze gutya, mu kanya angaruke twanzikana aya makuru ku buryo burambuye.
nongeye kubaha ikaze mwese abaherereye mu turere dutandukanye tw'u Rwanda. Nizere ko muramutse neza, nizere ko muramukanye imbaduko y'umurimo uyu munsi. Abantu rero baherereye mu karere ka Kayonza, Nyagatare, Rwamagana, abaherereye mu mujyi wa Kigali, abari mu Bugesera, abari Rubavu, abari Gicumbi, abari Musanze, Karongi na Rusizi, tubahaye ikaze. Abaherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hariya za Masisi, za Rucuru, za Kisangani, Uvira, Bukavu, mwese namwe ikaze. Abaherereye Uganda namwe tubahaye ikaze. Abari muri Tanzania ikaze, abari muri Kenya ikaze, abari muri Zambia na Sudani namwe ikaze. Abantu baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Norvege, mu Bubiligi, mu Bufaransa, mu Butaliyani ndetse n'ahandi namwe tubahaye ikaze muri aya makuru yo muri uru rukerera. Ariko ntago nakwibagirwa abantu baherereye mu karere ka Gakenke. Mwese rero mbahaye ikaze muri aya makuru. Reka twanzike twihuse tuyahere muri teritwari ya Rucuru, tubabwire ku gitero cyongeye kuramuka ku musozi wa Kishishe. None tariki 3 z'ukwezi kwa 10 muri uyu mwaka w'2025 saa 10:45 za mu gitondo mu misozi ya Kishishe muri teritwari ya Rucuru hongeye kuramuka amasasu. N'amasasu abivuga yuko n'ubundi ngo yatangijwe n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo. Abangaba rero ngo bagabye iki gitero abagenda basatira ibirindiro bya Wazalendo. Gusa ariko ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo baje kugenda bayirwanaho, batangira rero gusubiza ibitero inyuma. Wazalendo, FARDC n'igisirikare cy'u Burundi bivuga yuko ngo abari bagabye ndetse ngo muri tageti zabo zo gutegura iki gitero aha kuri Kishishe ngo bashaka kwigarurira uyu musozi wa Kishishe, dore ko ngo ufite agaciro ku mirwano hagati y'abarwanyi bombi, kubera ko ngo n'agasozi kari strategique ndetse ngo kakaba n'agasozi ukariho cyase ukagenzura ngo ibindi bice hafi ya byose biherereye aha muri Rucuro urimo kubikontorora neza. Uyu musozi wa Kishishe kandi ndi impamvu ituma abarwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo ngo bawufite muri tageti zabo bagomba kurwanira mpaka, ngo nuko ari umusozi ufungura inzira zigana Inyanzare n'ahandi hagenzurwa n'abarwanyi b'umutwe wa 23. Iki gisirikare cya leta ya Kongo rero kikavuga yuko ngo gishaka kwigizayo no kuvanaho burundu abarwanyi b'intare za Sarambwe, bityo nabo bakwinjira mu bugenzuzi bw'uyu musozi. Gusa ariko abarwanyi b'umutwe wa 23 nabo ntago abakomeje kuborohera, kubera ko tuvugana urugamba rwabaye urugamba mu gihe abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bari bazi yuko ngo bazindutse baje gufatirana abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ubu ndagira ngo nkubwire yuko aya masasu n'ubundi akomeje kumvikana muri ibi bice, bombi bakaba batangiye guhangana. Muri teritwari ya Masisi, Wazalendo zigera kuri 3 zimaze gutakaza ubuzima muri iki gitondo. Ni imirwano yongeye kubura mu rukerera rwo kuri iki gitondo ku musozi wa Katare. Kuri uyu musozi rero uherereye muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, imirwano yongeye kubura hagana ku isaha 8 z'ijoro, ubwo FARDC n'abarundi ndetse na Wazalendo abagabaga ibitero ku barwanyi b'umutwe wa 23 mu bice bitandukanye byo byegereye aha muri Masisi. Tagati akaba ngo yaruyo umusozi wa Katare.
kugeza ubu uyu musozi wa Katare urafatwa nk'umusozi w'ingirakamaro cyane kuko ngo uha amahirwe uwuyoboye yo kubona neza kure imihanda ifatanyije cyangwa se ikomatanyije Goma na Masisi. Kwigarurira uyu umusozi wa Katare rero abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo bakaba baharwaye nk'uko umuntu arwara igisebe cy'umufunzo kikamwizirikaho kugira ngo gikire bikagorana. Muri iyi mirwano rero abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bongeye kugaba ibitero ku barwanyi b'umutwe wa M23. Amakuru aturuka ahangaha yibanza akavuga yuko wazarendo zigera kuri 3 zimaze kurasirwa muri iyi mirwano, gusa ngo umwe muri bo niwe watakaje ubuzima, abandi rero ngo byagaragaye bajyanwa ku ivuriro kugira ngo bitabweho. Abarwanya umutwe wa M23 rero bakaba bakomeje kurwana bivuye inyuma ahangana no gusubiza ibi bitero inyuma. Hari umuturage uherereye ahangaha Katare witwa Reyoni yavuze ko ngo bumvishe urusaku rwinshi mu rukerera arwo kuri uyu munsi, ariko ngo akaba ari amasasu n'ubundi ngo ari yatangiye nahagana mwijoro, bikaza rero kurangira amasasu agiye agabanya umurego, ariko ngo yongera kubura amasaha yo muri iki gitondo. Reka twerekeze mu mujyi wa Uvira tubabwire ko abacanshuro bamaze kugera muri uyu mujyi wa Uvira tayari. Ku munsi w'ejo indege zagiye zihaguruka Kisangani berekeza aha muri uyu mujyi wa Uvira. Amakuru akavuga yuko ngo aba Black Waters cyangwa se aba bacanshuro ngo baturuka mu bihugu bya Amerika y'Amajyepfo, bakaba rero tayari bamaze kudeployingwa muri uyu mujyi wa Uvira. Misiyo bahawe ngo niyo kurwanya abarwanyi b'umutwe wa M23. Icyakora aba Black Water nabo ngo ibyo basabye nuko ngo bazajya abikorera intwaro zabo, no kuvuga maintenance y'intwaro zabo ngo bazajya bazikorera n'ibindi bitandukanye. Bagiye basaba ko abakwemererwa kugira ngo n'ubundi leta ya Kongo nayo ibone ibasabe ibyo kubatsindira urwanya umutwe wa M23. Indege rero itandukanye zo mu bwoko bwa kajugujugu za gisirikare za deployinze abasirikare bava Kisangani berekezwa muri uyu mujyi wa Uvira, ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twihuse reka twerekeze muri teritwari ya Warikare. Amasasu yongeye kumvikana Iboreusa kubera ibisasu bya drone za FARDC byarashwe ahangaha. Umwuka w'igitutu n'ubwoba bwinshi ukomeje kwibasira abaturage b'Iboreusa, ni mu murenge wa Ikobo muri teritwari ya Warikare. Ni nyuma y'urusaku rw'amasasu akomeye. Amasasu rero yaturikijwe na drone z'ingabo za FARDC mu ijoro ryo kuwa 3 rishyira ijoro ryo ku munsi w'ejo kuwa 4 tariki 2 ukwakira muri uyu mwaka turimo 2025. Amakuru yibanze avuga ko ahagana saa 6 z'ijoro aribwo hongeye kumvikana urusaku rukomeye rwiturika nyuma y'amasasu make, ngo haje kumvikana amajwi ya drone zasakaye mu kirere cyo muri aka gace, bituma abaturage benshi rero kugeza ubu bacitse intege bagira ubwoba bukomeye. Amakuru aturuka mu baturage ahangaha aravuga yuko abasabye kudatangaza, aravuga yuko n'ubundi aba baturage ngo abamerewe nabi n'ubwoba nyuma y'ibitero by'aba abarwanyi ba FARDC.
iyi mibereho rero ikura abaturage iravuga yuko n'ubundi ngo byongeye kubakoma mu nkokora, imirimo yabo ngo ntago irimo kugenda neza. Kugeza ubu rero nta mubare w'abahitanywe n'iyi mirwano cyangwa bakomerekeyemo uratangazwa, kandi ubuyobozi bwa AFC M23 buragira icyo buvuga kuri iki gitero. Amakuru akomeza avuga ko muri iri joro yonyine no mu mujyi wa Rucuru mu nkengero z'icyahoze ari inkambi ya gisirikare ya PNA naho humvikanye ibisasu bya drone bitera impagarara mu baturage, kuko ngo byaturitse ahagana saa 4 z'ijoro. Reka tugaruke kuri ya nkuru y'agahinda, aho twabwiye yuko umwana yaturikanwe na grenade Kinshasa, abanyeshuri benshi barakomereka. Umwana wiga mu mwaka wa 4 w'amashuri y'ubucuruzi muri Ecole Sabrina Kinshasa yaturikanwe na grenade ya gaze, ni ukuvuga lacrymogene, ni ku w'itariki 30 Nzeri muri uyu mwaka. Ibi bikaba byarabereye mu ishuri ryuzuyemo abanyeshuri, byanateje panike ikomeye ndetse binatera ibibazo by'uburwayi bwo gukomereka ku banyeshuri benshi, nk'uko byatangajwe n'umunyamabanga w'igenzura w'amashuri, no kuvuga inspecteur principal provincial wa Rukunga. Ahangaha n'ubundi byabereye, agira ati iyo gaze ikimara gusakara mu cyumba cy'ishuri yahise itera impanuka ikomeye, bamwe mu banyeshuri batangira kunanirwa guhumeka ndetse bagira ubwoba bwinshi. Ahangaha rero amakuru avuga ko ngo abana 8 bajyanwe kwa muganga muri clinique universitaire, mu gihe abandi 4 bakiriwe n'ivuriro yegereye iri shuri. Kubera ubutabazi bwihuse, ubuzima bwabo bwose ngo bwararengewe, kandi ngo hari icyizere cy'uko abana bashobora kongera kugaruka mu buzima bwiza. Uwo mwana waturikanwe na grenade rero ngo yahise ashyikirizwa ubuyobozi bwa polisi kugira ngo akurikiranwe kugira ngo hasuzume ibijyanye n'ubuzima bwe. Ngibyo rero ni munyemerere mbabwire yuko iyi nkuru turaza gukomeza kuyikurikirana, twaza kugira ibindi byisumbuyeho tukabibagezaho, ariko twihuse reka twerekeze muri turi tubabwire ko abantu bagera kuri 14 bahungiye iro bishwe n'igitero cya Codeco Ijugu ku munsi w'ejo kuwa 4 tariki 2 Ukwakira muri uyu mwaka w'2025. Abarwanya ba Codeco bateye hari abahunze intambara mu nkambi y'impunzi y'Iro, ni mu karere ka Jugu mu ntara y'Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri icyo gitero abantu bagera kuri 14 bishwe, ni mu gihe abandi benshi bakomerekeye bikomeye muri iki gitero. Imirwano yateye umwuka mubi w'ubwoba n'igitutu gikomeye muri aka gace kari gasanzwe karimo umutekano mukeya. Amakuru ava mu baturage aravuga ko aba barwanyi bateye abantu bari bagiye mu mirima mu gitondo cyo ku munsi w'ejo ahitwa Irowi, ni hafi mu birometero 3 uvuye ku nkambi y'impunzi ya Ro. Abishwe muri icyo gitero abenshi mu mpunzi zari zituye mu nkambi ya Ro, abenshi
ni impunzi zari ziherereye muri iyi nkambi iherereye muri sheferi ya Bahema y'Amajyaruguru. Ubuyobozi bwa societe civile muri aka gace bwatangaje ko imibare y'abahitanywe n'iki gitero ishobora kuza kwiyongera kuko ngo igikorwa cyo gushakisha imibiri y'abaguye muri iki gitero kiracyakomeje. Ni ibintu bibabaje cyane kandi ni ibintu bihangayikishije. Tubibutse ko muri Nzeri ubushize abayobozi bahita dosiyeje bakomeje ibikorwa byo gusaba iyi mitwe yitwaje intwaro gushyira intwaro hasi, gusa abarwanyi ba Kodeko bikaba bikomeje kugorana mu gushyira intwaro hasi. Reka atwerekeze muri teritwari ya Masisi, tunagenda tugana no ku musozo, tugaruke ku nkuru ijyanye n'umukozi mu ivuriro y'ahangaha wishwe arashwe n'abagizi ba nabi. Amakuru aturuka muri teritwari ya Masisi aratangaza ko hiciwe umukozi w'ivuriro rusange nyuma yo kuraswa n'abantu bataramenyekana bitwaje intwaro ku muhanda uhuza Masisi Centre na Nyabyondo. Amakuru atangwa n'abaturage avuga ko nyakwigendera yitwa Bwana Bawoma Abatana, akaba yarazwiho gukorana umwete n'umuhate mu ivuriro y'akarere ka Masisi. Uyu mugabo yarashwe ku birometero bigera kuri 6 uvuye mu mujyi wa Masisi ubwo yavaga i Nyabyondo. Nubwo yahise ajyanwa kwa muganga ari inkomere, ntabwo yabashije kurokoka kuko yahise ashiramo umwuka nyuma y'igihe gitoya. Umwe mu baturage wari hafi aho yagize ati, twumvishe amasasu mu muhanda nyuma dusanga Bawoma yarashwe bikomeye, twamujyanye kwa muganga ariko byarangiye apfuye. Twabajwe n'urupfu rwe kuko yari umuntu witangira buri wese utagira aho abogamira. Abaturage bemeza ko urupfu rw'uyu muganga rwasize icyo gikomeye kuko ngo yari umuntu witabazwaga na bose mu buzima bwa buri munsi, by'umwihariko mu rwego rw'ubuzima. Kugeza ubu impamvu z'urupfu rwa nyakwigendera ntiziramenyekana, ariko ntiharanamenyekana aba amwishe, nubwo kugeza ubu ngubu iperereza ari ikomeje. Nshuti bakunzi bacu, reka abantu bo mu muryango w'inyakwigendera tubihanganishe, hanyuma kandi yaba uyu nguyu n'abari abantu bandi benshi twavuze haruguru bapfuye bose tubifurije iruhuko ridashira. Nshuti bavandimwe bacu, tuganye ku musozo w'aya makuru, nongera nkwibutsa gukora subscribe niba ari wowe bwa mbere ugeze hano. Mu gukora subscribe ugakora no kuri ako kantu kameze nk'inzogera kugira ngo ubutaha amakuru ajya kwizanira adatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Mwese rero mugira amahoro n'amahirwe y'uyu munsi, abagiye mu kazi muhaye kandi muronke, abandi gahunda zanyu namwe zigende neza kandi umurimo mwiza Imana iwubateremo inkunga.